chi bai le ve kule tuntum video chuan SSC combined graduate level jong chang ron soi do na SSC hian December ni somni pakwa khan notification an ti chuaka ti chuan January ni somthum pakhat thleng hian form a fill up thei do na tuntuma hian hemi naruak chung chang hi kanon soi do na hemi deal thei tur thiam na ngai te aizola exam theiam ti te chuan kumbitlia kumenza chin nge deal thei ti te chuan khoi department angen tho thin ti te exam tura poimo rang syllabus ang chi te pokon tar lang don ni masai ni poimo tar lang masai la application fill up thei hun hi December ni somni pakwa tang khani na in tran chia ti chuan January ni somthum pakhat sangni le somni pakhat tleng hian form a fill up thei do na chuan exam masaber tier 1 hi May ni kwa sangni le somni pakhat atanga June ni sari sangni le somni pakhat tleng hian nei tur ania ti chuan hemi naruak deal tur thiam na nga ya chuan graduate shrim tan khanin ti adil theya hemi statistics department zir chuak kher te pokha ngai te pokha naruak te pokha oma chon te po chukan la soi tur ngai la te chuan exam center hi aizola oma aizola exam thei do na chuan ador lia chuanin kumbitlia hianin naruak atam tham deuh wangin serial number in omza nei deuhin kanon pe a chuan heta hianin kumbitlia hi kan soi masak dona wangin a serial number hianin kan pe a naruak kanon tarlan huna serial number khanin lo en tamai ula serial number 1 le 2 bika hianin kumbitlia hi kumsom pariat le kumsom ni pasari inkar tan ania changa joko somko pali le sangni pathum inkar apiang tan khanin adil theya ti chuan serial number pathum atanga som pariat inkar hi kumsomni atanga kumsomni pasari inkar tan khanin adil theya hemi bik hi sang joko somko pali le sangni pakhat khamin kar apiang tan khanin adil theya chuan serial number som pakwa atanga serial number somni pathum bik hi kumsomni le kumsom thum inkar tan khanin adil theya chuan serial number somni pali le somni pariat inkar hi kumsom pariat le kumsom thum inkar tan khanin adil theya chuan ador lia chuan serial number somni pakwa le somthum pahnih inkar hi serial number kumsom pariat le somthum pahnih inkar tan khanin adil theya chuan kumin bika hian naruak sangruk zanga le paruk aoma group B gazetted bika hian zani le panga aruaka group B non gazetted bika hian sangthum zanga le som pathum aruaka chuan group C hian sangni sari somli pathum aruak thunga avain sangruk zanga le paruk aruaka ne naruak hom tinani ti chuan na sang nisina kan soita kan khan na sang hi atam khop maya an pay level te an thona department te ti chuan classification of post kha kanon tar lang lenga serial number 1 le 2 big hi pay level hi 8 ania ti chuanin an thona department ang chi hi chu ti hianin ziakin kanon tar lang mayanga serial number 1 le 2 big hi group B gazetted big ania chetang 18 big hi group B ania ti chuan adot lia chuan serial number som pakwa atanga somni pathum big hi pay level 6 ania hipoi group B tho anlania te chuan an thona department kha chuan soita kan khanin ziaka khanin ain ngal vek theya te chuan serial number somni pali atanga somni pariat hi pay level 5 ani ve thunga an hlo za tang khachu ti khanin ain ngal mai theya awaya kan soidon chuanin a reidon lu tu khachu wang chuanin kan ziak kha lo en thei ram ramula serial number somni pakwa tanga somthum pahnih inkar bek hi pay level 4 ania kha na tlang pui chu nia ti khan naruak serial number ang zong chuanin somthum pahnih thleng awm thina ania ti chuanin exam kalphung hi
tier 1 tier 2 tier 3 tier 4 tlenga thang ran nia exam hi chongli tier 4 tak hi chu computer proficiency test ania a exam tak hi chu tier 1 tier 2 tier 3 thleng khan in awma ti chon tier 1 big hi general topic pali a then ran ania a topic te po hi tihanin general intelligence and reasoning te general awareness kan tiang chi te quantitative aptitude kan ti te chon english comprehension kan tiang chi te question hi aron chua dan tur kalphunga hi chu ai nang veka somni panga veka nia chuan maximum mark po hi 50 veka nia chuan exam chung hi duration hi darkar khat ania minute somrok chung exam tur ania te chuan avaya total mark hi 100 ani chuan tier 2 a chuan topic hi pali a then ran nia ta hi chuan in tlemin adang lam deuh hret ta topic pakhat zela hian question za aron kal thina te chuan maximum mark hi topic pakhat zela hian zahni ania ti chuanin topic pakhat zel exam nan hian darkar ni hun kan nei don ani chuan tier 2 biga kan hriat tur poimo tarlang taila tier 2 paper 3 big hi statistic hemi paper 3 biga hian junior statistic officer JSOMO register general ministry of home affairs nuaya program implementation deal tele tier 1 atanga statistics deal thei tura thlan chhuate tan chop ania hemi paper 3 big hi te chuan paper 4 big hi tier 1 atanga hemi na deal thei tura thlan chhuate tan chop khanin nia chung na te chu assistant audit officer le assistant account officer te an ni te chuan tier 3 exam dan exam kalphung tlang pui tar lang leila tier 3 exam hi chu descriptive paper ania essay te application te letter writing kan tiang chi te thesis writing khang te manga exam hi ma chon tur ania ti chuan maximum mark hi mark zani in exam duration hi darkar khat 60 minute ania chuan tier 4 a hi chuanin kan sui ta kan khanin data entry speed test text hi a masalama tier 1 tier 2 tier 3 example thlang te ta khan minute som panga chung typing speed hi nei tur nia chon computer proficiency test aum le a hemi big hi chu hemi ma chon tur bi hian oma avai hi chuanin soi to lo mai la thian ziakin run tar lang tai la assistant section officer kan tiang chi te chuan henga hnuai kan ta lan na heng ho tan hianin computer proficiency test kha an ma chhuna ngai do na ti chuanin hemi na SSC hnuaia combined graduate level hriat tur poimo tlang pui chu khang ho khan nia ti chuanin a lepeka video kan ron siam le huna chuanin promotion an hmu dan chungchang te chuanin a poimo lekhabu ron turang chi te chuan zir tur big poimo ang chi te kha kan ron tar lang le tur angai la